Shalom, selamat pagi Bapak yang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalohita rigapan sigalo pari batta bani panurang sogot nereon. Pasada hita uhurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu Bapa bani panurang sogoton. Natotap mengiring-iring lakah nami. Menjagai ibagas namodom hanami. Janah mamuhoy hanami ibagas na horas-horas. Aganupanin sedo halani diarni gabi nami. Tapi pita halani bagal ni hidup ni urmuhuban nami. Asimarhiti hatamu orang yang ham urapa pikiran nami. Sesa ganjang nyareon. Terbahen hanami janatang urjaon hanami. Laho pasangapkon koranmu. Bagas koran nakmu Tuhan Yesus Kristus nami jalan merapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nalongan di bagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siya marayan bani panorang sugot niarion. Nabuhi isisihan nami marhiteo ni channel itu pon. Bigapan sigano pari bata sa darion Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2023 ay matar surat bani buku Efesus bindu 4 ayat 26 na makatahon sanon. Ang gumanggilan na siyam ulang mamardosa. Ulang masundut matanyari, lang mitop ringis na siyam. Isi humbat taon ngang ong kamanggila. Pasti lang adong tani, aganupan do kita onggaon manggila. Janah, ang uboy subuton tahoma, manggila ay ma salasada emosi na adong ibagas dirita. Janah, buhay subuton tahomani, manggila, adong na positif, adong na negatif. So na ay, adong manggila positif. Manggila positif ay manggila sedo halani domdom. Manggila martujuan laho pajongjongkon hasitongan. Manggila lang halani nanyonjar ni emosi. Jadi ay mana positif tapi anggona negatif totu manggila boy patubuhkon borit niuhur janah masih ada hubungan janah boy subuton tahoma manggila alani siol membuat utung atapi siol pitahlau malampiaskon ya isi ni uhur tumang lang perduli hubani halak nalegan. Nah totu karakter ni halak Kristen marhitihun ni surat ni Apostel Paulus hubani Efesus maningon doha peni pataridahkon ay. Jadi selaku halak Kristen hita halani bagian ni perguluhan tadohumani na manggila ay lang terbain hita lang manggila pasti do hita manggila atap alani ahapi ay atap ahapi alasannya alani ay na perlu bisa hali maningon ijolom hita politik. Jadi gatido halak manobut sonon ne batape manggila do Tuhan Yesus pe manggila do ase hita pe taluk do manggila maningon ijolom hita politik. Bahasa manggila ni nebata, marah ni nebata, marlegan do pakon marahta. Jadi marah ni nebata, lang halani mardom-dom mangidah jolma, ya, lang adong pikiran-pikiran negatif, janah lang halani ionjar emosi. Jadi ay maningo takas bata, tapi anggo hita jolma, rado manggila ay, halani dorongan borit niuhur. Halani dorongan ya lang malas urta. Lang sonang kita mangidalak na legan. Pakon dorongan-dorongan negatif na legan. Tapi anggone bata. Manggila. Lang halani dorongan negatif. Jadi on maningon takas bata. Jadi ulang iperalat kita. Manggila ne bata. Jadi kita pitalup manggila. Ya, bodoh kita manggila. Tapi ulang iparalat kita. Ulang ipadus kita
Ai bahasa dulu lebih tepatnya tene. Ulang ipadus kita, manggila hita, pakon ne bata na manggila. Ai tene. Maningon jelas do ai. Napa dua hon? Maningon do HP idah kita. Halani langdus gilata, marata pakon marah ne bata. Halani ai pasingat hubata. Anggo manggila na siyam, ulang mamardosa. Ya, jadi duma jelas tene. Anggo na bata, doma pasti manggila na bata, lang mungkin mardosa na bata. Halani ay anggo hita, ipasingat, na bata do hasa manggila lang mardosa. Anggo hita, manggila, pasti makporhon dosa. Halani ay, ori ni manggila PHP ni hita, ulang mardosa. Nah, to kan sunahado manggila asi ulang mardosa, ya. Manggila asi ulang mardosa, maningon do HP ini, lang ipadarat kita atape lang gila taai, halani lau padas atape papos tagas tumang. Tapi manggila halani laho pajongjongkon asitongan apa hapi toron totu lang mardosa hita anggo manggila ni sonai. Jana naparpudi sahali dibagas na manggila hita ase ulang hita mardosa maningon dingat kita ulang sundut mata nyari lalap lang mitop ringista ya. Mase gari Tuhan pe manggila lang ongga Tuhan manggila rosi sadokahni dokahni. Manggila Tuhan halani ididah do ya. Adong nalang mudiar, adong nalang beres, adong na siol si pator saon. Nah, jadi nai batape manggila, adong do panorang ni, lang terus manggila. Nah, ai ma ase hubata sebagai halak Kristen. Ori ni manggila PHP ni hita, maniw dinga kita, ulang sundut mata nyari. Arti ni ai, maningon mampu do HP ni hita, mengendalihon emosita, maningon mampu do HP ni hita, mengendalihon dilahta, maningon mampu do HP ni hita, mengendalihon pikiran ta martion niya ijalo hita gogoh nito ni napasing marhorja ibaga sinirita. Pitah kuasa pakon gogoh nito ni napasing do naboy mambahen gabe turun gilata, gabe dame pangahapta, agepe nokanay sopat manggila hita. Ay maase, boy sobuton ta, ase ulang das subay na sundot mata lalak manggila hita, maningon do hapen ipindo hita pangurupyon nito na pasing, marhorja ibagas uhurta. Ase gilata ay, boy mahomani, minop, lang lalap kita manringis, rosi sundut mata niyari. Artini ay, maningon do hapen hita, tetap kumani, makawah dopak nebata. Jadi nebatado HP ini nagabe inspirator bata. Nebatado ga nagabe motivator bata. Agi pe ibagas manggila maningon tetap do HP idingat kita gari nebata sendiri pe lang terus manggila. Totu sonay makumani hita. Lang lubihan hita marimbang nebata. Agi pe ibagas na manggila. Jadi usihanta atape sitironta ibagas na manggila ya as ulang lalap manringis kita aima naibata paridop nihur bagal in. Amen martonggo mahita. Ajari hamhanami tongtong Bapa asi ibagas perguluhan nami si ganupari. Boy tongon ikelolahan nami marah nami, boy ikelolahan nami pikiran nami, boy ikelolahan nami, paruhuran nami, asipurini petongon Tuhan. Anggo manggilahan nami, alani adong nalepak, mangihutkon, pangidah nami, ase ulang ma rosi sundut mata niari, lang minop ringis nami. Tapi, kolong muin matongon Tuhan, hidup dihurumuin matongon Tuhan, naman rukup hawuron nami.
Asiboy hanami oma paulak uhur nami, paulak pikiran nami. Jana masasapkon porini adong petongon nalang madeyar ibayan halakuban nami. Asiboy humahan nami. Mamaapkon asi ulang rosi sundut mata niari lang minop marah nami. Tapi hama tongon Tuhan mariton di mo nama pasingin manrajehan nami. Asi tarbain hanami tongon mengontrol haganupan guluk nami. Songon harusuh liurmu. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami jala merapakon tongon nami. Amin. Waras bataganupan anduhar matongon sadarion saganjang niarion. Tetap ma energi na positif, rosi emosi na positif na manggoki uhur pikiranta ase porini manggila pe kita. Tetap tene idingat kita bahasa gila taai pe boy doha pe ni ikelola hita gabe emosi na positif laho padiarhon patorsahon parguluhan taon ulubian ni harion ando harmatongon tene. Shalom.